mentalni poremećaj još iz Tinder vrtića. Glavna sam karikatura iz funky crtića. Brain je genije, kao Einstein imam njegove gene, dok konzumiram halucinogene. Yeah, real gamer, u maškovitoj igri gdje sam uvijek prvi na visokoj razini. Stotinu na sat u krivini, ne brini 3 života I living. Ko će spasiti princezu, ja je neću, već strpati u vreću, kidnapovati u šumi silovat. Imam pištolje, idem do srednje škole da ubijem patuljke, zločinac iz bajke, kradem bijele najke, kespi i jakne, sa mnom ninja konjače, a sprinter izleće iz napušene krčme. Vidi djece, kao bez zdrave trče. Yeah, sky the way the beat. Sin, gdje smo mi? Otkud mi ovdje? Došli smo sine ba u Gračancu, bolan. Kakav je graft, šta je ovo? Pa došli sine u Gračancu. Group and the sticky, icky. Neko kaže da sam glup, neko kaže da sam lud, neko kaže da se ponašam nježno, a neko ponašam se kao grup. Boli me zub, pa mi je sada malo muka. Došli su likovi iz agencije Muka, žele da nas intervjuišu, ali nisu oni iz MUP-a. Padam, ponekad ja postanem totalno glup i ponekad postanem totalno nepismen. Ali brate, kada rokam vrata ja ubijem sve te repere koji kontaju da su cool, ali u stvari nisu su old school. Sljedeći epizodi magazina Urbane kulture predstavit ću vam ekipu Gračanca iz Gračance. Znači, predstavite se u kratkim crtama, ko ste, šta ste, čime se bavi. Graščanica, pričat ćemo o tome, Graščanica je net label ili organizacija mladih kako bi skupili lokalni izvođače, kako bi oni na osnovu nas dobili glas od drugih, ili svejedno. Ja sam Stiki, predstavljam Gračanicu još od 2007. 2008. pitanju repa. Neću puno od sebi pričat, najviše sam radio na njegove bitove i nikom se kaže o čemu šta je. Sad sam reći. Ovako. Akrob, tako me zovu, tako se predstavljam. Inače, dolazim iz Gračanice, član ekipe Graščanica. Sada najmlađeg člana da predstavimo. I moramo napomenuti da on genije, znači cijeli mozak je on definitivno 99% kavere i mozak svega. Mozak organizacije, da. Recite nešto se. Ajde mozgu predstavite se, brate. Mozgu, brate, predstavite. Ali jedini problem što on priča, samo preko muzike. Male, stidi. Zadaj se čovječe, gdje je ta euforija, ba? Ajde. Ćasa, mozak. Dovoljno. Dječače, kada ste se prvi put upoznali sa hip-hop kulturom uopšteno? Pa ja ste se počeli baviti. Šta ja znam, ja to ne računam kad sam slušao onog Eminema i 50 Cent, to već ne računam. Poznavanje svog hip-hopa računam tek kad sam počeo FM Jam slušati. Tu je nekako. Najbolja edukacija je bila FM Jam, znači ponedeljkom uvijek uranja. I snimanje na kasetu i tu se smatra kao onaj početak svog znanja o hip-hopu i bavljenja i sve to. Sad ja navedu. Šta ja znam, ja sam ti nekad to 2001. druga, šta ja znam. Upoznavanje sa repom. Neke stuke, jesi upoznao još čim repom? Jo, brate, ima tu puno stvari, kontaš, ali samo bi rep izdvojio, jer to je stvarno, mislim, ajde, gdje tri čovječe? Gdje tri? Može, brate, 5-6, a? Ma nema potrebe, idemo dalje. Ja sam, koji svako na početku, kod djeca snimali na mikrofon od 3 marke, s čarapom. I s čarapom na glavi lotinu pekaru. Došlo je do ovog polaka. Bio sam kod kabeta na afteru. Ajmo sljedeće pitanje. Koliko imaš godina? Nema. 18. Zanimljivo. A šta je s tobom? Ona lijepo, samo izgleda. Ona je menadžer. U ovom poslu kojem se bavite, da li imate neke uzore? Pa, po tom pitanju, što se tiče bosanski, balkanski scene,
uzmi, ne baš dobro udara prti BG, najjači definitivno, nekak najbolja inspiracija i sve. Što se tiče Amerike, Freddie Fox, ako iko zna ko je Freddie Fox, ako ne zna, neka YouTube-uje. To od mene tako nekih... Šta znam? Znam ono što ti ne znaš, što ne znaš, šta repaš, na bitu tepaš, ko da si retard. Ma ja ne mogu nikog izdvojiti. Ništa. Dobro. Znači, sigurno ste u dosadašnjem radu imali dosta nekih saradnja, ili se varam? Ja sam imao na ovom No Sellout albumu sam imao dosta suradnji sa mnogim ljudima. Pa na broj neki što? Na primjer, Sixman, Feđa, Sterma, ko još ima? A s kim si najbolju saradnju ostvario? Od njih svi ovako? Bilo neko posebno izdvojio zbog nečeg i tako? Na osnovu YouTube pregleda. Na osnovu YouTube pregleda, ajde to sam provjeri koliko ima pregleda. Nećemo na osnovu pregleda, to nije jeziku. Nemam pojma. Privatno, osim repa, koju muziku slušate? Ja, brate, slušam sve što mi godi, sad nebitno koji je to žanr. Jedino Turbo Folk, brate, ne podnosim organski, tako da... Pa da, zato se emisija zove sve što nije Turbo Folk. To. A ja slušam reggae kad pušim pip, slušam house kad smučem pip. Pa si... Gračanci Raja, kako vas, da li vas podržava? Znači... Podržava, definitivno. Normalno. Gračanica reprezentuje sebe. Jer mi reprezentujemo Gračanice, ljude i te sve situacije su tu ti ljudi s kojima furam. Znači sve te pjesme su na osnovu te bandite koje su nastale. To je ta priča. Neki projekt koji imate u planu za 2013. godinu? Za 2013. ima moj projekat, zvaće se Mosta Masni Head, Mosta tvrdi rap. Radit će na njegove bitove Skraljevo 1, Mozak. Da. Biće nekih fazona dobrih. Šta ja znam, planirali smo još Graščanica kompilacija broj 2. Onda ovako sampleri od ovih bitno. Ima Street Soul, pazi rap. Ja snimam to, brate. Sve ostave, nemo ništa sjeti, brate, ovo je for real, prava priča i nema glume. Street Soul ima, pazi rap. Ja, Street Soul, pazi rap, to je neki projekat 2007. koji ćemo uskoro baciti na fanpage. Koji ne znam napamet. Svi muzičari piju, koje je vaše omiljeno piće, kad ruka, pijete? Piju. Bopija, ja? Da, meni najjače je piće Jack Daniels, brate. Jel? Ima čaj srce zmijeti. A ne točimo maloljetnicima piće, jel? Večeras. Pa nemo, ovo sam nešto na ovo računa. Zakroba pitanje, nakon 10 godina rada odradio si projekat No Sellout. Kako se odlučio za taj projekat? Šta znam, to nekako nastalo više spontano. Da. Radio sam s ljudima neke trake koje su jednostavno stale na računaru, Nisu ih objavljivali nigdje? Ma da, mislim, neisproducirane sessioni su kod mene na računaru, tu je malo nešto, neki 7-8 traka kupilo prašinu tamo, ja se odlučim da to isproduciram, međutim, panije mi na ovom ideja, moglo bi se od toga nešto napraviti, neki projekat. I nafuram se da ću to napravim, tako ispalo. Dobro. A Street Soul je nastao 2002. godine, koliko članova broji i ko su svi ti članovi? Kad se ti pridružio? Ne znao baš tačno godinu, ali eto 2002. 2003. Prvo, ti članovi bili su Street Soul, bili su Deba. I sad su? Pa normalno, ali tad u to vrijeme bili su Deba, bio je Crow, bio je Splint, a.k.a. Ellen Tiza, bila je Džarka tu među vremenu, Onyx je bio, mislim, Džarka je tu među vremenu čitao je. Bilo vas pa. Pratila publika. Podrška. Ma jednu pjesmu. Dobrodošli u Burek Show. To je nacionalni klasika. Dobrodošli u Burek Show. E onda neka 2007. ubacim se ja u taj Street Soul
Pa... Ja sam tu bio od početka, kad sam mi pričao, nikad nisam ništa radio, znači samo sam stojao bio... Pa dobro, ja sam bio tu, mislim, ali nisam bio... Ali to je ta priča. Ma ja... to nekako... Znači, neće čaka sve, evo snimamo. Graščanca tape je zadnji projekat koji je izašao, broji više članova, kako je to sve nastalo? Pa, jednog dana, ja i Nirman bili online, bilo nam toliko dosadno... Da reci ti nešto, ti sve od toga najbolje znaš, hajde pričaj. Hajde. Nemoj se stidići. Opusti se Hajde. Pa nastalo tako... Kak sam ja malo prije rekao. Imali smo dosta traka neisproducirane koje snimane više godina i odlučili smo da ih isproduciramo, izbacimo. Nismo odlučili, nego on je tu ideju dao, mi smo samo bili nafur. Dobri, Ankrop kao beatmaker, mi kao reperi, da se više smatra kao MC. Uglavnom, ova kompilacija je djelo nastali pjesama u jedno 3-4 godine. Znači, neke pjesme na toj kompilaciji su stare 3-4 godine. Znači, to je stojalo na računarima, sessioni, kod mene i kod Nirmana, a.k.a. Sky the Leda. I mi se odlučimo da to sve isproduciramo i da sastavimo tape kompilaciju Graščanca. Volim 1. Za jedno mjesec dana, volim 2. Možeš pitati, no? Ima. Znači, reci nam, Akrop, od tvojom mišljenju top 3 producenta i top 3 trake koje domaće u strane, koje su najbolje po tebi isproducirane. Isproducirane. Možda nije ima nešto reći na to pitanje koje je postavljeno na krvu. Tri producenta imaš Tripija, Cash Lamp Killera, Flying Lotusa, sve to 3. Čoba. A trak je sve što su oni isproducirali. Sve, da. Pozdrav, poštovanje odmah, izgubljeni slučaj zipa nesto mi je kompakt, novi disk kompakt, novi stil bonga, volim dim bonga, gori nek svi izoza, krvna dupa loza, rodica etanola, stane, brzo, prebrzo, zaleti ovo se stari. Pođa reći malo. Bez bita. Imaš bit, Aj, nosi. Da ne preku. Pozdrav, poštovanje odmah, izgubljeni slučaj zipa nesto mi je kompas, novi disk kompakt, novi stil bonga, volim dim bonga, gori nek svi izoza, krvna grupa loza, rodica etanola, hoću iza rola, vola pojeć cijelog jebo pola kola poslije jela, pratim 2 štoka, 4 poslije podne, to mi je tajming za lokat, blenta vina štoku, derbi, kori, veri, boka, eskobari, koka, mislili su da ne radim, da ne rokam, parokan, 6 strofa, gdje sam došao, nemam pojma, trebam posao teška lova, za smirenje, cijela boba. Aloj Black treba dolar, 50 cent ne da dolar, ODB je narkoman, LSD, jedan cijeli ili pola, da li to želi ili mora, da se sreli kao roda, ne može po zemlji hodat. Sarađivali ili eventualno sjelili pod navodnike, s kim ste ostvarili najbolju saradnju? Pa sve moje suradnje su ispale na osnovu sjela. Najviše s njim. Staja Blente, najviše sa snimao sam sa Murisom. Isto sjedili, pili, snimali. Koliko dugo znate? Ko ja, Blente, poznamo se, da sam... Cijeli život. Moja? U prirodi. Aha. S tim si sarađivao s kim, bate mu? Ja sam Si suradnji s nekim? sarađivao sa Đulom. Eki stiki. Sarađivao sa Turčanom, Penzionisan. Jes. S kim sam još sarađivao? Aj s Murisom sam nešto malo snimao. Sa Obekom. Sa Obekom sam imao demo album. Koji se zvao It's All About the Paper. Snimili smo taj album, ali ga nikad nismo završili. Ne znam zašto. Evo također bilo je Street Soul. Početak. Tu smo bili ja. Snimali smo s Debom. Akrop, Đula, Deba, Obek, Turčin. Jabo. Onyx. Onyx. Splint. LNT, Kroel. Sve to Street Soul nekako. Ja, povijeda.
Gračanička priča. I tako su se pojavili mlađi naraštaj za potencijal. Koju muziku slušate, ono, privatno, ono, kad ste sami? Je li uvijek hip-hop, je li uvijek rap? Pa nije uvijek. Slušam reggae, recimo. Kad hoću da se opustim. Slušam ja reggae. Drum and bass. Slušam ja drum and bass. Izađem na neki house klub. Inače housevica. Minimal. Inače sve tranca. Slušam. Svi smo takvi, brate. Sve što nije turbo folk. Sve što nije turbo folk. Mada sam nekad primoran i na turbo folk. Radi sporta. Da vas Raja podržava ovdje Gračanci? Pa podržavam. Ono primjer, kad Što u kamera početku? okreni tamo ovim nas ljudi podržavaju, pogledajte. To u početku nije bio slučaj. Java. U početku su nam se smijali, ovako, onako spadala. Sad kad su vidjeli da je to ozbiljno, već drugačije gledaju. Bravo. Druga priča, totalno, znači. Kad smo postigli neke rezultate. Šta mislite o ovom projektu magazina urbane kulture i emisiji Sve što nije turbo folk? Sve najbolje. Sve najbolje ekstra. Nešto najjače što se desilo. Znači, i podrška oko nama, koju smatram više kao zajebanciju. Ćale. Neki ljudi smatraju zajebanciju, neki ljudi smatraju poslom i idejom. Dobra stvar, odlična stvar, ljudi, pratite. Ja, 100% Emisiju Sve što nije turbo folk, brate.